Odofo said I'm here to my baby maba. Now what the manager who said a bribia mebano, not Western Kunya, will be team. Baby, I will be a medase. Na Messironia me won shira at the boy abraboso. Unyuma, and we do Musuyamunina. And that's also may cause lessons I learned from God. The medicine for all your problems are in the power of your words. There's no problem you have as a human being that has no solution in your words and thoughts. Edro, yeah, a sawa brabo ya die. Efria, wenu mukasa. Akonsidie bi eni ho. Aho bi eni ho. Ade bi eni we besi kwan ya eni anoyie. Na anoyie no agina wadwene ene o kasa so. We have surrounded ourselves with complaints, and we have surrounded ourselves with so much unbelief based on what we say to ourselves. Yembebre ena ya brabo ayebo yi no enioma ayeyo no si enwinwi si etete na ebu ya bem ohono ebu yankasa ya adwene ayedwene ensem aye ka wo yeti mo no ebu ya bem na ase ye de ensem fata ene ye ne mini ada se ne a wotie mi me hu Yesu se ogina baabi na wone papa bi wabubuo edi nkomo so uni Bible mu a o kan John chapter 5 free 8 to 9 wona o se papa no oto ne kete so ye se waje kete na tra so o se samanfo kwa me nkobi o se wa baba aware ye mi de ye bi she hu nkuran catch Yesu se men kan cho say our speech reflects our inner character and reveals the state of our hearts and life. Okay, Matthew chapter 12 verse 34 echo say okasa ekire wusu ena oban na akasa ebekire abrabo nsunsuaso. You brood you on say Yesu catch them crofo bi kra say mo amoye sabi awo you brood of vipers. How can you who so evil say anything good? Adwene ekra wo. Enema egusu nyina ya bufuo. Adwene ekra wo no. Enema egusu nyina ya oyawdi. Adwene ekra wo no. Enema egusu ye nsekuo ni otan ena pesemunkunya. Ne baba ne sen na waka nsempa. Odasani o pese wo kan sempa. Bisa ho nsem a egu adwene proso. Na sade onipa wadwene te no. Sa ena one ye beyo. For the mouth speaks what the heart is full of. Wano kasa enyina so agina de agya wadwene proso. Entimi anapa me sode a me kenya madwene de di kan me kan me twere konkronsem ebe kenya madwene na me kasa agyina hom konkron ene twere konkron so. O sode ye minim nia woka. Sempo abrabo be yi a ne nyina so ye neoma egu wadwene proso ene be kire neoma wota eka. Ni ameka ne se abane se wabrabo achia enkoyi nebu ho a ensi ne kwan se da apeno enhwe sa neoma no na mum hwe ba bia wokọ enkoyi nanso so minim se me pa akade ebekoyi ene da bia me gina nya ho na me gina da bia me pa akade na me nyansa ne suhu ne subampa ere tie bia meka komanim kan sempa fa she ohun kran na kan sempa na fa ba wa na muntuo ho ban na manyame asem enye kanea e wo na ase na bebe waduro no betwam ho abo ose dankwama osebo e na metwen wo na me nije se onya mre twa mi onyame enhyira onyame mo akade amo asore afi bebia mpemso wadui akompempenso ye animonyam eye empo abahyebode nsem ena empo eye nkunimdie. Mama memfa enkra kese nkoma weba Richmond eye Priscilla ena eja weba kampedu me nam nyina ase na me na me cameraman me na me sound ena Adom adwuma afko nyinara wone boy eye floor manager lighting MCR ene obi odne nsaka dwumadie hu bie onyame nhira mu nyinara wo a onyame rehwe me de koso ama afidi ne na afi na badwam na nkasa eba onyame entina